الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. من دوست عزیزاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امائی شما مبارک ماہ سینزدمی مجلس مرچ رمضان مبارک ماہ سینزدمی روچیں مرچگی سرحال و مرچگی موضوع من دوستم اختیار کتا من لوٹا شما دے میں پیش کنا یک ہنچی گناہی ہستے، یک ہنچی چیزیں ہستے کہ گیشتر مردم آئی تو کا مبتلا ہیں. گیشتر مردم یہ چیزیں کھانا یہ گناہ ہے، اسی تو کا نقصان باز ہے، اسی تو کا خرابی باز ہے، اسی تو کا زر بھی مرد میں ضائع و نقصان بنتے، آئیے جند بھی آئیے جندہ بھی نقصان بیتے، بیمار بھی دین تورہ بھی آئیے نقصان بیتے، چاہے گناہی کن گئیں. اے من دوستا عربی وشنت تدخین سگریٹ کشگی، سگریٹ بکا یا کہ چیلیم میں بکا، اگا ما بگوشی یا کہ تریا کی بکا اگر چرسی بکا، تریا کو چرسا آئیں جدا کرنے آو مستری مزنی چیزیں انگا اشانچی بھی مستری، چاہ چیلیم میں کشگا چاہ سگریٹ کشگا چی بھی مستری گناہی. من دوستا مرچی کی مجلسہ من لوٹا خاص کر ہمیں چیزیں بارہ ذکر بکنا آ مردم کی سگریٹ کشا اجنین کی چیلیم کشنتے. رمضان یک پرستی کہ مردم یہ چیزا چی دیر بھی مزنی پرستی انہی تو روچے گئے چنچو گھنٹے ہنی طرح چو سگریٹ نکشتا، انہی جنین تو روچے گئے ہمیں ڈولا چنچو گھنٹے طرح تو چیلیم نکشتا. من دوستا من شمارا چی لوٹا سگریٹ یلو بکا جنین چیلیم یلو بکا ای فکرہ مکا کہ آ پیسے نقصانی یا کہ صحتی نقصانی انہا تو وطی دلا ہمیں بکن کہ یا اللہ ما اشیاء یلو کن گئے خاص تی وستا، یا اللہ تو منہ توفیق داتا ہے رمضان ما زندگاں انی من روچگاں ای چیزا یا اللہ من کنا تی وستا تاکہ عبادتی بھی اگر تو ہمیں نیتا ہوتی بکنے بزن تو یک عبادتی کن گا یا اللہ وستا و اللہ ترہ توفیق دا و اللہ سبحانہ وتعالی تی سرہ آسان کنتے یہ چیزا کہ تو سگریٹ ہوتی یلو بکنے یا کہ چیلیم میں یلو بکنے. و بعضی مردم یلو کتا رمضان خاص کر وقتی کہ رمضان داخل بیتا گوشت کہ خلاص رمضان چیرند انشاءاللہ رمضان منی وقتی کہ من روچک بیتا گا مرچگا چی بادم ما اشی نزدیک کن روا دعا بکن روچگی حالت خاص کر روچگی مردم دعای اللہ سبحانہ وتعالی واپس نکن دستان چست بکن دبوجہ پیسر یا کہ بانگے و اقامے درمیانہ اگاں تو سجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی وستا بگو یا اللہ من نیت کتا کہ ما ای گناہ یلو کنا تی وستا یا رب یا اللہ تو منہ توفیق بدے قسمی منوتی رب اگاں تو ہمیں ڈولا مخلص بے دعا بکنے رمضان چی رن تو بے حال کنے چیزیں نامتے سگریٹ یا کہ چیلیم. منی دوستے مزنی گناہ ہی ما مرچی شمارا دلیل پیش کنا چا قرآن حدیث نہیں آرہا مرچگی ماں اے مجلس حدیث نہیں آرہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں سرو چمانا بلے ماضی مردم گوشی قرآن ہستے کی چیز حرامی ہستے ہو قرآن چی مرچی درستے آیات سک بازاں بلے ما چیز آیات اختیار کتا چیا ٹیم میں کم میں. اولی چیز اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفاتانی بارہ ذکر کنگائیں سورة الاعراف وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. گوشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمانی یہ صفت ہمشیں کہ آمن امت وستا نیکیں و ساپیں چیزاں آئین وستا ہلار کنتے و خبیثیں چیزاں آئین سر حرام کن. منی دوستا اگا ما دو شاہیم ایر بکنی و قیامت روچا دو شاہیم ایر بیتے یکی نیکیانی یکی گناہانی یکی نیک سپائیں چیزانی یکی سلوں خبیثیں خبائثیں چیزانی. سگریٹا کجامی تو کا کنگ بھی بدیا نہیں نا خبیثیں سلیں چیزاں تو کھائیں. دیکھیں مطلب مثال ہی دیں
अन्य वादे को तो सिगरेट कशे रोक करने चो दपाई करने या के जनी चिलिमा होती दपा करते तो बिस्मिल्लाह गुशे गोश्त न करने ना तो जाने के ये सेल्ली चीज़ें मखन गए हैं हमें डोला अगर तो सिगरेट खलास को या के जनी न चिलिम खलास को अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त करने गोश्त न करने ना छिया ये खबीसी सेल्ली चीज़ें ये चीज़ें तो करने गए तो जाने के खबीसी चीज़ें अल्लाह नाम इधर जिक्र करने के नबी ते जा गए والله سبحانه وتعالى فرمانيت دقى آيتية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الله فرماني قشتين وتارى وات هلاك مكانه وتارى وات هلاك مكانه سيجريت ربي سر چی لکھتا اور ڈاکٹر چی کچھ سیگریٹ بارا ہے لکھتا سرائی دلی بیماری دا جگرانی بیماری پھوپانی بیماری کینسر بیماری راستے گئے نا اور چیلم میں یک سوٹی پرمانے تھی ڈاکٹر تو بزن پورے پاکٹی سگریٹ کا شتا انگا سگریٹ اچھی بھی گانتے رہے تو بزن وہ ترہ وط حلاک کنے گائے اللہ سبحانہ وتعالی ترہ اسے حد داتا تو وہ ترہ وہ بیماری ہوتی دستا وط تو روگے بیماری زیر گئے پوتی زرانگو بیماری گر گئے منی دوست بروہ اسپتالا بعضی مردم درستی ملکاں ہستیں کینسر بیماری انتے گیشتر چا سگریٹ و ہمیں چیلمان وجہا بروہ مرتی آئیں جوست بکا تو خیال بکا باندھا تو اگر بیمار بے اسپتال روئے وحدی کے ٹیسٹ کننتے چارنتے گوشتیں بیا ترہ کینسر بیماری سگریٹ وجہا یا کہ چیلم میں وجہا تے حالت چی بیتے خیال بکا انہیں اللہ تبارک و تعالی تر پرستی داتا دنگتی صحت شار رہے والله سبحانه وتعالى دقي آيتي فرمانيته ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الله فرماني قلت وترى وات ماكو شيء خود كشي ما كنه سيجريت كشر خود كشي هوا خيال بك هني एक मर्दमी चो पिस्तौली बजीर सारा बिदाते खुदकुशी बका तर बेजा आ मर्दम की सिगरेट चिलिम कश गए आ भी खुदकुशी कन गए भले आ मर्दम के पिस्तौली होती सराजा आ जल्दी खुदकुशी कन गए ए मर्दम के सिगरेट चिलिम कशनते ए खुदकुशी कन गया भले पा आस्ते आस्ते इशिया आई माना यक्के ए खुदकुशी तो कन गए वती मौता वत नजदीक कन गए अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमानी वला तक़तुलू अनफुसकुम वतरवत मकुशे और देखिए आयत अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमानीते वला तुबذر तबذीरा इन्नल मुबذिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन अल्लाह फरमानीते फजूल हरची मकने कुछ आ मर्दम के फजूल हरची कंते आ बिजान शैतान बराते फजूल हरची चाहिए फजूल हरची उती जर्रा हंचिन जागे ये बिदे के आये फायदा नहीं या के गुनाह ए मर्दम के सिगरेट होती जर्रा सिगरेट दायनते या के चिलिमा दायनते ए यो का फजूल हरची नहीं इन्ना एक गुनाह गिर गया ए बीमारी उत्सरा आ गया मने दोस्त मैं ख्याल बकने अन्नी मसलन मैं मुल्कान तो का ऐदा गिश्तर सिगरेट एक पाकेट मर्दम आ मर्दम या पाकेट सिगरेट बकशीते 10 रुपया की कीमतें यक माही 600 रुपया बीते 600 रुपया 30 दिनार भी अमी 30 दिनार अगर मसाल ये हिसाब बकने 660 दिनार अगर यक पाकेट सिगरेट 660 दिनार तो साली उती सिगरेटां दे गए अगर हमें पैसे हैं तो एर बकने उती छोक्का नहीं वस्ता या के सदका बिदे अल्लाह नामा या के हमें पैसे को हम साल तो बुरुए अल्लाह लोग उम्रा बकने रमज़ान खासकर चिंचो सवाब तर रसीते और मैंने दोस्त अगर मैं आ मुल्क का हिसाब बकने आंगो तकरीबन पाकिट यकी महम पाकिस्तान आंगो गारंटी कम तेरे मुल्क पाकिट 100 रुपया अगर या पाकिट रोटी बकशी अगर मैं हिसाब बकने 6,000 साली बनते 6,000 रुपया तो वती सिगरेटां दे गए अगर तो इशा ईर बकने एक सदका भी दिए अल्लाह नामा मैंने दोस्त अंगा हमें मर्दम मा दास्तान चेस कने मुक्षे अल्लाह मैंने रोज़गा बरकत मांगा तो वो ते रोज़गा वो सोच गए जो तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से बरकत मांगते वो हमें डोला मैंने दोस्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमानीते आयता
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الله سبحانه وتعالى وحدك شراب ذكركو وحدك جوا ذكركو گشت شیطان ہمیں جوا وجہ ہمیں شراب گو ہمیں جوا گو لوٹی شمے تو کا دشمنی بھی پھر رہے تھے تاکہ شما دشمن بے وطم جنگ بے وحدك شراب ورے اگر جوا لیب کنے اور شمارا دیر بکنتے چاہ شمے رب ذکرہ گوڑا آ چیز کے مردمہ دیر کنتے چاہ رب ذکرہ حرامی اللہ جوا ہمیں چیز حرام کتا شراب ہمیں چیز حرام کتا منتر جوست کنا اگر آ مردم کے سگریٹ کش گئیں یا کی چلیم کش گئیں آ ای ٹیم با اللہ دعا لوٹت کا سگریٹ دپائیں گفت ما اللہ دعا لوٹا اگر چلیم میں دپائیں یا کہ قرآن وانت کنتے یہ حالتا یا کہ اللہ ذکرہ کت کا کت نہ کنا گوڑا چیز حرام ہے اللہ قرآن اوشی گئیں اور ہمیں ڈولے منی دوستیں آخری آیتہ مشمدی میں پیش کنا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنتے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اللہ فرمائنتے گشتے آکے مسلمانہ اذیت دیانتے آیاں بزا یک مزنی گناہی کتا تو وحدی کے لوگ تو کا چلیم کشے اگر سگریٹ کشے تو وتی جنین چوکم اذیت دے گئے یا کہ مجلسیہ بنندے چیزاں بکنے اب مجلس مردم آکے سگریٹ چلیم نکشن تو آیاں اذیت دے گئے. اللہ سبحانہ وتعالی فرمانے کہ آکے مسلمانہ اذیت دنتے آئیے بزن یک سکی مزنی گناہی کتا یک بہتامی گناہی کتا. منی دوستا آیات سک بازا ماں ہنچو گو ماں درستے آیات شما دے میں پیش کت نکنا ای شما استا یک فرصتی اللہ شمارا داتا رمضان تاکہ چلیم و سگریٹا ای گناہ چی دیر ببے من دعا کنا شمارا اللہ توفیق بدا ہر چی کہ اندی تو نیت کتا کہ اشیاء چی من دیر با من دعا کنا یا اللہ ای مردمہ توفیق بدے کہ سگریٹ چلمان چی ای چیزاں چی دیر بھی اور باندہ پدا ہمیں ٹیمہ میں انتظار بکنے ماں مجلس کنے ای مبارک ماہا و شما اللہ میارے وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء